Ovo je Čiča Dragan, naš šampion. Zdravo, ja sam Željko Tomić. Ja sam Zdravo. Šampione. Čiča Dragan. Dobro je. Koliko imaš godina? 14. 14, pa dobro. Čiča se prezivaš. Imaš rodbine u Novom Sadu? Ne. Nemaš. Poznam tog čovjeka, ali ne. Svetozar Čiča, čuveni trener. Da, trener. Dobro. Odakle si baš iz Odžaka? Ne, tamo Preko? sa Korduna. A sa Korduna, pa dobro. Koliko poteza meni daješ, Mati? Pa ne znam, vidjet Ja ćemo. sam ispod prosječan igrač. Ali nisam loš. A? Pa vidjet ćemo kad sednem. Sve preko 15, ja pobedio, jel baš Pa tako? da može to da. Priče. Željko igra obranu. Što ne radi, moramo ovako. Jelko, dobra je pozicija. Dobra je pozicija. Dobro. Da. Dobro. Greška. Ko prizna, pola mu se prašta. Tako je. Nalazimo se u prostorijama šah kluba, vidite da funkcionišemo u skromnim uslovima, a ja u ime šah kluba i male šahovske porodice iz Odžaka pozdravljam goste iz Novog Sada, iz Demokratske stranke Srbije, na čelu pošto je delegacija brojna, na čelu sa narodnim poslanikom gospodinom Željkom Tomićem. Pozdravljam također i predstavnike opštinskog odbora stranke koji su tu na čelu sa predsjednikom opštinskog odbora doktorom Košutićem. Odžački šah klub, pre nego što nekoliko reči kažemo oko povoda ovog susreta, da kažem da Odžački šah klub funkcioniše formalno 56. godinu neprekidno, da je organizovana šahovska aktivnost u Odžacima ima i duži period. Mi smo ponosni na to što smo kao mali klub uspeli da održimo kontinuitet funkcionisanja, jer to nije uvek bilo lako i kada su materijalni, organizacioni i kadrovski problemi u pitanju. Inače, u istoriji Odžačkog šah kluba bilo je različitih perioda, pre svega, pošto je povod sastanka, odnosno ovog druženja, susreta i tako, neposredan povod, ta kadrovski aspekt, da tako kažem, reći ću da smo mi imali i vrlo jake igrače i profesionalce i oni koji su odbili da budu profesionalci i tako, a da se u posljednjih par godina sa nešto kvalitetnijeg i kontinuiranog rada pojavio jedan broj mlađih igrača koji čine budućnost ovoga kluba, a među njima je ovako bjesno, ako tako mogu da kažem, mali Dragan Čiča koji je ovde, koji je kao dvomesečna beba u izbegličkoj koloni posle Oluje sa roditeljima i starijim bratom stigao u Srbiju, ne odmah u Odžake, ali relativno brzo u Odžake, i evo sada, posle njegovoj 15. godini života, nešto možemo već da sumiramo. On je uzastopce u posljednje 3 godine osvajač medalja na državnom prvenstvu u nimalo naivnoj i nimalo lakoj šahovskoj disciplini rešavanju šahovskih problema. Ove godine je osvojio prvo mesto, najsredniju medalju, koju je zakucao posle toga osvajanjem i evropskog prvenstva u njegovoj kategoriji. Takav rezultat je doneo poziv saveznog selektora u državnu reprezentaciju juniorsku i on je učestvovao kao član te juniorske reprezentacije na evropskom prvenstvu koje je održano u našoj zemlji u seniorskoj konkurenciji u toj disciplini i kao najmlađi učesnik na toj manifestaciji također uspešno nastupao. Njegovi rezultati su praćeni u ovoj sredini kontinuirano, to je sve prepoznato, ali po našem mišljenju nije sasvim adekvatno i uvek reagovano. Sada se situacija promenila i povod večerašnjeg sastanka je ta.
Zahvaljujući praćenju te situacije od strane naših medija, u ovom slučaju štampanog medija naših novina i njihovog glavnog i odgovornog urednika Uroša Meseldžije, došlo je do kontakta sa Demokratskom strankom Srbije, sa ljudima iz Demokratske stranke Srbije, koji su očigledno pokazali razumevanje za to da se vrhunski rezultati mogu postići samo vrhunskim, velikim i teškim radom, i ja prepoznavanje toga u ime šahu